पाक्सदेंपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी वाबगाई करकदा लुपा क्रोर निफान चंगना सागदब फुटबॉल ग्राउंड चीफ मिनिस्टरना उरेप yung tamkre मणिपुरगी सीएमना याइफरे हाइबा खोलाउ लाउख्रे मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi वाबगाई केंद्रगी मनुंग चना लैबा काइरक कंजाइबुंगदा लुपा क्रोर निफान चंगना सागदब फुटबॉल ग्राउंड गी उरेप yung tamkre चीफ मिनिस्टरना उरेप yung tamnanबगीदमक थौरम पांगथोकफम ओइरिबा काइरक कंजाइबुंग तमना लाकपदा मफम मदुदा तिल्लिबा मियोइसिंगी मरकदगी खराना माइक सिनदुना मणिपुरगी चीफ मिनिस्टरना याइफरे हाइदुना हन्ना लाउख्रे सीएम ना मोमन मिनोक लोइना हराउ तैमना नौना सागदब फुटबॉल ग्राउंड अदुगी उरेप yung तंबगी थौरम वाबगाई केंद्रगी एमएलए डॉक्टर उसम देवेन जाउना पांगथोकरे ngasi थौरम अदुगा मरी लेदना चीफ मिनिस्टरना हराउ तैम फोंगदोकलदुना तिल्लिबम यामदा फोंगदोकिबदी ngasi उरेप yung तमलिबा फुटबॉल ग्राउंड असी लुपा क्रोर निफान चंगना इंटरनेशनल लेवल दा सागदबनी फुटबॉल ग्राउंड असिदा स्टेडियम मसा अमसु यावी मखादा ड्रेन चिंगबसु निंथिन हापकने फुटबॉल ग्राउंड असी इंटरनेशनल की थाकते एप्रूव तौरबा ग्रास हारिबा नापी मखलतु थादुना मतम पुंबगी नेशनल ग्रास न पुमसंग संगदुना लहेनबा फुटबॉल ग्राउंड अमु ओहेनगनी चीफ मिनिस्टर न मखाता हाई फुटबॉल ग्राउंड असिदा आरसीसी की गैलरी चेंजिंग अमसु यावगनी पाइखलग्लिबा सानबुंग सेंगटपगी थौरांग असी मणिपुरदा फुटबॉल ग्राउंड तरह सेंगटनबगी मनुंगदा काइरक कंजाइबुंग फुटबॉल ग्राउंड असिसु यावरकबनी लोइना वाबगाई केंद्र असिगी मनुंगदा इंटरनेशनल अमदी नेशनल की थाकदा अफबा सानरोय क्या लेप्तना पोथोरकलिबा असी मखातना अफबा सानरोयसिंग पोथोकनबा लेगांगना होनरकबनी हिरम असिग मरी लेना केंद्र असिगी एमएलए डॉक्टर उसम देवेना थवाई चाउना होनदुना फुटबॉल ग्राउंड असी साननबा लेगांगता लेपलेतना तक्सिनबदगी ngasi फुटबॉल ग्राउंड असी साननबा उरेप yung तंबगी थौरम पांगथोकपनी अथुबा मतमदा साबगी थबक पाइखलगनी हाइकी चीफ मिनिस्टर मखातना फोंगदोकबदा ngasi उरेप yung तमलिबा असिगी मनुंग चन्ना वाबगाई केंद्रगी मनुंग चन्ना काइरकतु वाबगाई तेरा उरगमदी वाबगाई तेरा उरगतु तुरेल ममाई हारिबा लंबी परिंग अनिसी लुपा क्रोर तारागा मरीना सेंगोत सागतपदा यावरे मदुना हारिबा केंद्र असिगी मरुइबा लंबी असिसु मफुंग फाना निंगथिना सेंगलगनी हाइबो वफम सुपोंगदोके ngasi थौरम अदुदा एमपी निंगथौ लाइसेंबा सनाजाउबा वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास मिनिस्टर डिंगो एमएलए इबोमसा डीसी कक्सिंग अमदी मरी लेनबा लेंगा की ऑफिशियल क्यासु सरुगाके नकल मरोमदा कुकी मिलिटेंट सिंगना साबुंग को खुनौ शांति खोंगपाल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थमना पोकबिदा नोंगमै कापसिन दुना काय होरखरे कुकी मिलिटेंट नंग हेक लाइतना नोंगमै कापसिन दुना अटैक तौदुना काय होरखफम ओइरिबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यांगंग पोकबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैरिबा साबुंग को खुनौ अमदी शांति खोंगपाल दंगारांग नुमिदाग पुंग 9 मिनट कुनरोम ताबा मतमदा नोंगमै राउंड कुंथ्रा रोम कापसिनदुना काय हौरकदुना खुनसा सिंद लान तौसी हाइदुना खनाबा हौरखरे हारि नोंगमै कापसिलकपा असिगा मरि लेना साबुंग को खुनौ पैलेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेक्रेटरी थोइवन पाउसे असिगा उनतुना वरी साबा मतमदा फोंदोरकिबदी ngarang numidang पुंग 9 मिनट कुनरोम ताबा मतम असिदा साबुंग को खुनौ शांति खोंगपाल सना साबी हारिबा मिदै खुलसिंग असिगा थंगनना लैरिबा यांगंपोकपी उयोगसिंग अमदी काउने सिंगसांग अनि ताइनबा मफम असिदगे कोकी मिलिटेंट सिना नोंमै राउंड कुंथ्रारोम थंगनना लैरिबा मिदै खुलसिंग द कापसिलक्तुना खतबा हाउदुना लांदारके नोंमै कापसिलकपदुदा खुलंगाकपा खुंजा वॉलंटियर सिंगी मेकदगी डबल बैरल नोंमैना राउंड मरीरोम कापतुना खुदहनके मसिगी मतुंगदा कोकी मिलिटेंट सिंग अदु मखाताना नोंमै कापसिलकिद्रे हाइरे माना कोकी मिलिटेंट सिना नोंमै कापसिलकपा अदुदा खुंजा सिंग मिपाइबा पोकनके लोइना हौजिक लौलोक मतम ओइरकपा असिदा लौलोक ngамदनफा नोंमै कापसिलकपा सोइदन ओइगनी आना कुंजा सिंग चिंगनबा फावगे नोंमै कापसिलकपा की पाव अदु यांगंपोकपी पुलिस स्टेशन की ओसी दा टेलीफोन तौदुना कुंजा सिंग माइकेदगी खंगनखि ओसी की माइकेदगी सु लौखरफम थोकपा सेक्शन थवांगी थबक लौखननबा मिदै खुलसिंगा नंगनना लैरिबा बीएसएफ सीआरपीएफ जार रेजिमेंट अमदी गोरखा रेजिमेंट की कंबुदसु खुदकता पाव फिख्रेगे मखातना ngaksenbagi थबक चपचाना लौखटखनि हाना फोंदोरकी हाइरे अदबो खुंजासिंग हौजिकसु लैताना लेबा ngamdri मरमदुना काउने सिंगसांग अमदी जंगंगपोकपी उयुग सिंगी परेंगदा बंकर सादुना लैरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग असे मणिपुर लेगांगना अथुबा मतमदा तकथोपियु मदु नत्रबदि ngayak leitana nongmai kapsinduna landaraktuना खुंजासिंग लैताना लेबा ngamlaroi अमरमदा हौजिक सिंखोंग गनकना लैरिबा मफमसिंग लौलोकपा ngamdabagi फियमदा लैरगनी हानसु फोंदोके अमरोमदा ngasi पुंग 3 मिनट 9 ताबा मतमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोरांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना थमना पोकबी मिदै खुल असिगी मनिंग थंगबा सरुकदा थंगना लैरिबा सिंगी सरुकदगी नोंमै राउंड अहमरोम कापसलखरे हाइ
nongmai kapsilakwa adu da khulngak liba khunjab volunteer singna hantuna nongmai kapkhiba leite adubo hauzik matam asi lok mansilakpadagi chingyaga tainana kenel mayada leiriba lafom sing lawlok pa yaba matam haibadu oire maduna lawlok lamdai asida thangnana leiriba chingdagi nongmai kap thaduna landara khadra ahbagi akibadu khunja lami sing mafamda leire maramaduna thamna pokpigi maning thangba chingi sarukta manipo lenga ki miang sangbiduna mafam adugi nongmai kapsilakliba miyoi sing asi takthokpagi thabak chataduna aki akang leitana lawmi sina lawlok pagi thabak mai pak na pangthokpa ngamanbiu anaso phangdorakle Siam Biren gi mamangda kakching lamkhai da leiriba maira paibi imasing na mamai mamit khumjinduna miyamna wana hingli aibadot kre Manipur Chief Minister N Biren na khulai paiba security force in asoingam yaudana ba section na ngak sen bagi thabak paikatuna 36 wabagai kendra gi manung chana anova football ground ama semkan anaba ore yum tamna bagi thorum pangthokpa lakpagi lambida kakching lamkhai da leiriba masing jam laba maira paibi singna mamai mamit khumjinduna Manipur Miyam awawa pansida yamna wana hingli aibadot krayari. Ngasa yupung 10 minit kunrom tapa matamda si Minister N Biren na kaksing lamkhai. Yauksilakpa matamda kaksing lamkhai da matam kayagi mamang dagi ahing. Nung tilkhay da na jarik to na leiriba kaksing gi masing yamlaba miday nupi singna. Lambi gi nakita mamay mamit pina kumsin to na wangang da na pareng sahang na lep to na. Aseng mapipam adu si Minister N Biren da mayak siyang nakhangan gi. Khongjang adu da kaksing apan ba imanlop mori dagi lanjen naraklaba miyoi sing amadi langsai thauna ga khosam da pangtokhi iramasi ga mari ledana langsai thauna gi machin chatba miyoi amana pause asida phangdorakhibadi Bharati Prime Minister Narendra Modi amadi Union of Minister Amit Shah na Manipur da thokliba sadirapa tha taruk pharaka doraba kangluk gi irang asibo karisu khangdaba tadaba saduna mamit khumjinduna manakong mansinduna laikhiba adugi saktamado ngasi kaksing lamkhai da leiba ima sing amadi nha sina Chief Minister gi Mamang magtada utkibani Kanglok gi lal asi aukiba dagi ngasi pawal lal asi loisina na Bharat lengan lafum thokpa thawdang laudana leire Manipur miyam waninglaga wajasanu sininglaga sijasanu haninglaga hanajasanu abagi maungda Prime Minister amari Union of Minister loinana tai Bharat lenga ki lusingba singna tumina laisin khiba amadi Chief Minister N Biren asu Prime Minister gi mafamda karigumba wafam amata Hai jabang ngamdana kangluki irang asi loisin bangamdana leiba asi yaring di haibado ngasi hima ibel sing damit mai fina kumsin duna se minister da utkibani luina na Bharat lenga na Manipur praja singbo India ki citizen amu oibagi human rights fundamental right adu mapung phana phanganre Manipur da sinko ki militant sing na phongna landarak na mitai khulkayagi yum mai thaduna miyoi lising omfo hena relief camp da awawa Punsida leiriba miyoi kya tamthiba myata hatgraba loidana miyoi kya thiba khangdana leiriba asigi matangda Baralenga na ngasi fawa tumina laithokliba asi pende haina supangdoke Nakala marumda Kamelo ki thawdokta nongmai na fanduna sokiba prem ngasi leikhidre Medang humdagi Susanpurda epicenter oiduna awrakiba Kanglup ani gi sathira pa irang asiga mari leina Kambelokta koki militant senga nongmai kapnabagi thawdokta Nangmai maruna fanbadagi ras maiti city da laikan naduna Lairakiba Imphal East ki khunrawpam awang laikai dagi lai mayum prem sahi taraga mapan apokba awakhaun amadi apokpi mema ngasi ayuk laikidre Panbaya abadi nangmai kapnabagi thawdok atuda nangmai maru ama prem gi ngaksam gi sarukda panbadagi ras maiti city da laikan narakibani laibak thibadi hek laikan narakpadagi honam hak wakal tatana lairakpadagi mhaki aroiba miku phawba wakal tatana laikhidabre Magi thawai yaudra bhaksang asi postmortem taunana bagidamak Jennings Hospital da thamkre postmortem loiraba matung da mafung phana ikai khumna bu utpaga loina mahaki mathok mangam mahaki pokna fum lamdam da pangthokani hairi tongan by accident da miyoi om laikidre ngasi numidang chawrang na pung 8 makharom taba matamda Maruti car 800 na thombada lambi gi matai da leiba miyoi ani laikana bangam da laikidre laibak thiba lambi gi khudong thiba dokdok da laikhidrawa miyoi sing adugi maming laurembam mukul sai yangkai ga manga amade waikom singa jit sai yangkai ga marini makoi mayang Imphal dagini haire thawdugasi laikidraba el mukul amadi wai singhajit ani namai Imphal konchaki lambi gi mataida lairinga da Maruti car 800 na thomlam laga sian kibane tungda laikai miyam changduna car na thomlam laba miyoi ani asi laingna ba rems tamda pokhalakpada laigana ba ngamdana laikhidabani haire lambi gi khudong thiba thawdok aduda laikhidaba miyoi ani mak Kok jaun haksang ki mafum kaya da sathi na sogi haire laikidraba miyoi ani mak rems ki casualty dagi putorak tu nambok ta thamkre haire amarom da kanang nubidang pung taruk makharom tabada Chanden district ki manung chanba laisok sing amasung liwang saning ki marakta Yamaha RX 100 thawdana lakpa miyoi ama
masa matanta accident thokpadagi laikhanaba ngamdana laikhidre laikhidraba miyoi adugi maming SK Rem Kanthang sai kunga mathoi apokpa SK William Sanden district ki Sairong village dagine tawdu gasi ki matang da police na case ama lawhatkre haire mitai bek larik mai thawda senaba sing numit darani ki banung da fagadabani milal Sadar Hills ki kuki frup ama nangrang Manipur ki subject ben tawre adra mitai mek larik mai thawagi video ama social media da viral waraki babo mitai irol iek loina silon apun beluk milana akan bemong da kandem tawrak paga loina na ngasi dagi numit darani ki banung da mitai mek larik mai thawda senaba sing lengang na fadra bati milana lengang ki matakta akan bakhong jang silagani haire Milana thaduruk pa serol amada kumza lisingani tarukta gazette notification thokta na Manipur ki mai loisang sing da mitai mek ta Manipuri subject tamduna ngasi di MA ge thakta fawba yokraba mitai mek pa Sadar Hills area da tamdana ba mitai mek ke larik fawba mai thaduna tamina leijaram ba milal da kai hawraklabadi milana afang ba warak pa yai makoi gi pen da ba yaring da ba kya leiraba su lenga ka tana biu maduna tana milalna matam kya changna wana fangjara ki ba mitai mek bo singdaraklabadi madugi mai afaba oiroi haire Serolas na makata araduna lamdam masida labinari ba furuk kudimangna masa gi sanabi lighting laisol inat mayek lol punamak ikai khumnabi gidabani masina maidak bidagi mayawbi uheloi dabani masina karigamba so ba irang laklabadi matam chana loisil hogdabagi Manipur lagana afafatagi mai pugadabani haire amarom danga se yupung mapan tabada mai infal saroibung dalaiba UFO gi sanglen damilana Department of Language Planning and Implementation Government of Manipur ga kosamrak mafam aduda lanjenar tuna lairiba sing amadi UFO gi thawmi sing da namit tarani gi oiba lebna mitai mek tambi bagi thorum ama hawdogre hawdobgi thorum adu da Milan gi working president SIS Tomba Mangang Milan gi education secretary Paunam Thaga va mitai amadi saroibong UFO gi president Janglem Lolindrona president member oina sarugya ki thorum adu da Milana saruk yareba miyamda larik kolom pencil amadi che singchu ian thoki haire aroibeda content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberi ba punamak pathaga jari channel sin atom da kana badi subscribe tobi business subscribe tobi ramoloina na like and share to busu kawi kanuk namak po amakana thaga jari